we have a confirmation as Gen Zs and youth and anybody in this land, the beautiful land of Kenya, that sisi wote tuko card. Lakini kuna mtu mmoja ako red card. Hebu confirm hiyo ni nani? Hiyo mimi nilisema nikasoma. Huyu jamaa ni mwizi. Ameiba Safaricom. Ameiba Fuliza. Ameiba ATR. Ameiba mashamba. Anaiba kila kitu mpaka Gen Z slogan ya Gen Z anataka kuiba. Ameiba na ajui hiyo. Sasa mimi unajua kazi yangu ni kumwanika. Saa ile nilipigiwa simu na majenzi na pesa zangu wananiambia, slogan yetu imeibiwa na Kasongo, tusaidie. Nikauliza nisaidie nini? Wakasema mwambie Kasongo ni red card. Hiyo maneno hata ikuwa yangu. Ni majenzi waliniambia. Mimi ama mouthpiece ya Gen Z. Sasa nyinyi mkiamua vile mnataka niambie Kasongo mnanitafuta mnaniambia. Mimi natafuta nafasi kuambia. We have a question. Yes. We have educated, learned young people in this land. Wakikuja DCP ama wakuja wasimame na chama chochote ambacho kinapigania wa Kenya, you as the Rigi G, will you support the young people ambao watasimama katika chama yote, either MCA, women rep, MPs, governors? Are you going to support, are you going to give this young generation a chance to make sure that they are ruling this country in the order? Let me confirm for the avoidance of doubt that my leadership is informed by them. I want to be surrounded by young people. This evening I'm very happy. I'm surrounded by young people. I feel a little bit younger. I feel more energetic. I feel more encouraged. I want to assure the young people that in DCP, that is their home. I'll support and campaign for young people. And I want them to come out and contest for various positions. MCAs, members of the National Assembly, members of the Senate. Again, let the young people register so that when your peers, the young people, go for DCP nomination, you can support them so that they can win the DCP card. Then from there, I'll be able to campaign for them. I'll be able to assist them with money and resources so that they can also be able to move around, because I know they are not enrolled, they are lacking, and they must be supported. So all the young people will come to DCP and they win the DCP nomination. It will be my responsibility to campaign for them and facilitate them to move around their wards and their constituencies to get elected. Go to the county assembly, go to the National Assembly, and represent the people of Kenya and represent their peers, their people. Amazing. Now, nataka uniulizie hawa watu ambao wako hapa. Hawa ni watoto wako wengi wako hapa. Some of them wako 8,000. Wow. 8,000 people watching right now. Ningependa waulize kama wako kadi. Kama wako kadi, watakupea kitu inaitwa love emoji.